urashaka kumenya rero ukuntu wa banking hano muri Amerika cyangwa se muri bihugu byo hanze. Uyu munsi turaza kuvuga kuri banking 101, amabanga yose ajyanye na bank. Nongera kubasuhuza abakunzi ba Legacy Show. Iki ni cyakiganiro cyanyu rero tugezanyaho ubwenge bwa buri munsi, business ndetse na entrepreneurship. AbaVIP muraho se. Ubu rero uyu munsi amakuru mbazaniye ni amakuru ya banking 101. Mu yandi magambo uburyo banking system ikora hano muri Amerika, muri Canada ndetse no mu bihugu bishobora kuba byose byo hanze. Banking rero system yo muri bihugu byo hanze iri complex, ifitemo amabanga amwe namwe iyo yamenye yose ukayakoresha ashobora kubasha kubyarira inyungu. Nashobora kumenya ko abantu benshi batazi amabanga amwe namwe cyangwa se amafacts amwe namwe kuri banking system hano. Uyu munsi rero bari yunza kubazanira ibintu byibuze bitanu byibanze kuri banking system. Ndaza kubabwira ukuntu wamenya banki wahitamwo, ukuntu wamenya bank account wafata kugira ngo ikubyarire intere nyinshi. Hanyuma nze kuvuga kuri program zitwa ifite zifasha abantu batishoboye, zigenda zibaha amafaranga. Hanyuma ndangirize no kuri credit cards. Credit cards uburyo zizamura credit score yawe, hanyuma kandi ukena na credit card ziguhemba. Abantu benshi ntabwo bazi ko ari credit card zibakoresha zikanabahemba. Reka rero tuvuge kuri ibyo bintu byose duhereye ku cyambere. Ikindi cyambere abantu benshi bibaza cyane hano barabaza se njye mu yihe banki, ariko usanga kenshi hano ukuntu hano bigenza iyo bajya muri banki kuko wenda mugenzi wa irimo cyangwa se umuntu bakora ku kazi irimo. Abantu benshi ntabwo bazi gutoranya banki kuko hari banki nyinshi hano muri Amerika, ntabwo basha kumenya iyo ujyamo, ahubwo kenshi tujya mu z'abandi barimo. Ariko banki kugira ngo utoranye banki, ko gutoranya banki uvuga uti iyi ni banki nshaka kuzakorana nayo long term mu gihe kirekire kiza imbere. Hano muri Amerika tugira amabanki manini, amabanks manini, harimo nka za Bank of America, hazaba harimo za Wells Fargo cyangwa se n'izindi. Izi big banks zigira amafizi ziguca buri kwezi. Usanga bariho baraguca amafaranga buri kwezi. Usanga ikindi nacyo cyaya mabanki ntabwo mugira relationship n'abantu, kuko iyo ugiye usanga abantu bafata decision ku madeni atandukanye n'ibiki usanga batari kuri iyo branch ugiyeho, kuko usanga ko amabanki aba afite abandi bantu bayakuriye batari naho kuri iyo branch wagiyeho, kuko aba ari amabanki manini cyane. Ikiza rero amabanki hano mwajya mujyamo ni amabanki yitwa credit unions. Credit unions ni amabanki ya non-profit. Utu ni non-profit kandi icyo dukorera dufasha abantu. Ni ukuvuga ngo izi ni banki z'abantu hano muri Amerika. Icyiza cy'izi ngizi amafizi nta fees, ni no fees. Ni ukuvuga ngo nta mafizi baguca buri kwezi. Ikindi nacyo cyiza kuri zino banki ni uko iyo ushatse ideni ryihuse ry'imodoka ndetse n'iry'inzu hano birihuta. Ni ukuvuga ngo loan process irihuta hano, iri very smooth, kuko usanga ari utubanki dutoya turi mu ma regions. Iyo ugiye rero ubasha kugira relationship n'abantu bakakumenya, ndetse ukaba wabasha no kubabona ideni mu buryo bwihuse. Ni ukuvuga ngo rero niba uri umuntu ufite business ahantu henshi, ukaba ubyibuze uvuga uti ngiye muri iyi state ntabwo nabasha kubona credit union, niyo mpamvu nkoresha bank, aho ndabyumva. Ariko niba uri umuntu urashaka gutangira hano ubuzima, urakora hano, wari muri state yawe ukoreramo, credit union ni nziza kuko nta fees, amadeni yoroshye kuyabona, kandi niyo wubatse relationship nayo itinze bakakumenya imyaka 5, 6, 8 n'amadeni manini y'inzu n'ibindi bintu biroroshye kugira ngo yabone muri credit union. Icya kabiri rero ni ukumenya ese ni iyihe account nafunguza nabika amafaranga kugira ngo amafaranga noneho anyungukire.
hano rero ubwoko bubiri bwa accounts hari ya checking account, iyo ngiyo niyo ushyiraho amafaranga n'ubundi ukoresha buri munsi, aho ngaho niho wanditse check niho iva, aho ngaho iyo ukoze baguhaye debit card amafaranga ava muri checking account, ndetse niyo baguhembye akenshi amafaranga aza muri checking account. Rero ni account y'amafaranga ukoresha buri munsi. Ariko rero abantu mukunda gusevinga abantu benshi bafunguriye bita saving account, niyo abantu benshi bazi. Bafungura saving account bagashira amafaranga akicaramo, ariko aya mafaranga muri saving account ndetse no mu banki binini intere yayo iba ari hagati ya 0.09%. Rimwe na rimwe usanga ari na 0.03%. Ni mu ntebe y'intere, ni ukuvuga ngo iyo ushize amafaranga nk'ibihumbi 10 nyuma y'umwaka, kuko APY ivuga annual percentage yield, ni ukuvuga ngo nyuma y'umwaka ku madolari nk'ibihumbi 10 ushobora gusanga wungutse amadolari 9. Nimwibaza ni ukuvuga ngo washizeho ibihumbi 10 bashize ibihumbi 10 10k nyuma y'umwaka ugasanga intere ni amadolari 9 gusa ukurikije kuri iyi ngiyi. Iyi 0.09 iyi niyo highest savings account abantu benshi bashiraho amafaranga zigeza 0.09. Iyi niyo the highest muri Amerika, ibaze umwaka wose ibihumbi 10 byicaye ugakuramo 9 gusa. Abandi noneho rero bakora ibyitwa CDs nizitwa certificate of deposit. Izi ngizi rero ni nk'izo abantu benshi bazi bavuye muri Afrika zitwa compte bloqué. Iyi ngiyi ushiraho amafaranga ariko kumvikana na banki yuko byibuze uzayagumizamo nk'amezi 6 cyangwa se umwaka cyangwa se imyaka 10. Icyo gihe rero nuvuga ngo baguha pourcentage ya intere ku ido ya 1 to 1.5. Nuvuga ngo baguha intere ya rimwe cyangwa se kugeza kuri 1.5 ku mwaka. Ni ukuvuga ngo kuri bya bihumbi 10 nababwiraga bagushinga mu bihumbi 10 muri banki, nyuma y'umwaka uzasanga n'ubundi baguhaye 1.5, ariyo nyine uzasanga ari 150, ariyo wungutse ku bihumbi 10. Nuko nguko uzo zikora. Ikibazo rero cya CDs nuko iba ari block. Aya mafaranga uyakeneye tuvuga ukayakenera ukayakuramo mbere y'uko iki gihe mwumvikanye nabo kirangira, baragupenaliza, baguca amafaranga. Icyo rero kikaba nacyo ari ikibazo. Ni ukuvuga ngo ibaze izi intere z'amadolari 9 cyangwa se izi ngizi byibuze z'amafaranga apfa gusa nk'agaragara ariko ziri bloke. Ni hano rero abantu baba stuck. Aba ntago baza akantu gashyashya uyu munsi ngiye kubereka kitwa money market. Akaba rero akantu bashaka mukandike ejo muzabyuke mujye ku mabanki yanyu musabe babafungurire money market account. Muvana amafaranga muri savings account muyashire muri money market. Money market account. Money market account. Money market account nayo ni hybrid. Ni ukuvuga ngo urebye ibimeze nka checking kandi imeze nka savings. Imeze nka checking ku buryo wayikura amafaranga cyose ushakiye, ariko imeze nka savings kuko ifite intere. Kandi ubu nonaha ubwo tuvuganye, ubwo turavugana, amabanki menshi ndetse n'ama credit union, ngiye credit union yanjye nkoraho nditsamo bampa 2.5. Ni ukuvuga ngo kuri rwa rugero twatanze shizemo ibihumbi 10 nyuma y'umwaka banyungukira byibuze 250. Ntabwo ari amafaranga menshi, ariko byibuze aya mafaranga atuma amafaranga abasha keeping up na inflation. Kumwibuke inflation ni amafaranga agenda agaciro bitewe nuko imyaka igenda iza. Cyane gituma nashinze kuvuga kuri bino bintu kigihe cya coronavirus kiratuma ibihugu byinshi bikora stimulus package bagaprinting amafaranga. Iyo printing amafaranga yarari muri economy atagaciro. Nuvuga ngo rero kugumiza amafaranga yawe ahantu yicaye atunguka cyangwa se bayakata amafi, wapfuma yashira hano muri money market byibuze ukabona iyo 1 to 2% ya APY
byibuze amafaranga yawe akabasha kugumana valeur afite, ukajya ubona byibuze ayo mafaranga buri mwaka. Rero money market ni nziza cyane, ni combination ya checking, uyakuramo icyo ushakiye, ariko ikaba na savings mu buryo barakungukira aya mafaranga, uyabikamo bakakungukira kandi ukayakuramo batanaguhanye. Akaro ni akantu keza cyane mugomba kwibaza aba VIP. Noneho rero ikindi cya gatatu nashaka kubabwira ni kuri credit cards. Credit cards ni iki? Mu minsi iri imbere tuzavuga kuri credit ndetse na credit score. Credit card rero ni kimwe muri ibyo bintu nka credit line yubaka igahesha umuntu credit cyangwa se igahesha umuntu credit score nziza. Uyu munsi rero abantu benshi bagiye kugura inzu, abantu benshi bambaza bakambwira bati naragiye kugura inzu, bambwira ko ntafite credit score ikwiye cyangwa se ntafite credit na gato. No kubera iki? Baba bataramenye gusaba credit card. Iyo ugeze no muri Amerika usaba credit card akenshi kiri mushyashya, usaba yitwa secured credit card. No kuvuga ngo ni credit card biri secured. No kuvuga ngo iyi secured utanga amafaranga, hanyuma amafaranga nka 500 bakaguha credit card y'amadolari 500. Hanyuma uko umaze kumenyera bakazaguha noneho iri tari secured bakagusubiza amafaranga yawe. Rero abantu benshi iyo bahaye credit card bahera ahangaha. Abenshi bafite izitwa platinum credit card. Izi credit card ni credit card zisanzwe, nizo nabonye benshi abantu benshi bafite, ariko nta kintu zibaha. Ni kuvuga ngo usibye ko zibubakira gusa credit nziza iyo bazishyuye ku gihe, zikazamura credit score yabo, ariko nta kindi kintu zibaha. Akamaro rero uyu munsi nshaka kubaha ni ukugenda mugasaba muri banki zanyu izitwa rewards credit card. Izitwa rewards credit cards ni credit card ukoresha uko uyiswipinze nawe bakaguhemba. Niyo mpamvu iri shambo ryitwa rewards. Ni kuvuga ngo urayikoresha nawe ukabona akantu. Mu yandi magambo nk'ubu ngiye hari reward credit card mfite, buri gihe uko spending idolari rimwe bampa 1 point. Ni kuvuga ngo ibaze cyo ikintu rero dukora ahangaha mu muryango wacu, dufata ama cost yose dukoresha ku kwezi, yaba ibiryo, yaba mortgage cyangwa se rent, kurya, kunywa, essence, ibintu byose tubishira kuri credit card, kugira ngo uko duspendinze amafaranga kuri credit card ama points yacu azamuke. Ni kuvuga ngo ushobora kurangira tuvuga nko mu mwaka warakoresheje 40 harimo ibintu byose, harimo kurya, umuriro, amazi, essence, ibintu byose 40 waspendinze umwaka wose. Icyo gihe nawe ufite 40,000 points. Izo rero points ushobora kuzikoresha ukagura ama gifts y'abantu, ukawagura amasaha meza, ama laptop, cyangwa se hari nka trip ejo bundi twabonye y'ibihumbi 60 ya points 60 yo kujya muri Caribbean ukamara iminsi 7. Ibaze kuba uragira points ukaba ndetse waguriye trip ujyanaho n'umuntu wawe ku buntu kuri points ukoresheje. Cyangwa se abandi ntibasabiza ama points, basabiza yitwa cashback. Iza cashback ni credit card ukoresha, ariko buri gihe uyikoresheje ukabona amafaranga. Nuvuga ngo zimwe zitanga 2%, ariko rimwe na rimwe hari baba bakora ama promotion, ugasanga big credit card companies nka za Discovery cyangwa se Capital One ziguhaye 5%. Ibaze niba ku mafaranga yose ukoresheje bagusubiza 2% yayo nka cashback. Uburyo bwo cashback ikora ni uvuga ngo tuvuge wa spendings umwaka wose 40, byose harimo kurya, kunywa, rent, essence 40. Hanyuma 2% y'ibihumbi 40 na amafaranga ngaho ngubwo na amafaranga 800. Nuvuga ngo ubona 800 ka cashback. Nuvuga ngo at the end y'uwo mwaka ubona amafaranga yagiye muri bank account yawe nka 800. Nuvuga ngo baguhaye cashback. Wabonye rero inziza igeza kuri 5%, ibaze wakoresha ku bihumbi 40, 5% yayo ubwo ni ibihumbi 200. Irona n'uburyo bwiza abantu benshi bakoresha izi credit cards. Abandi noneho ba travelinga cyane, bagenda cyane, bakunda gutravelinga kubera akazi, bo bafata credit card za miles. Zibaha miles. Nivuga ngo ko bazikoresheje bagura itike y'indege babona izindi mileage nyinshi zo kuguruka. Ku buryo ushobora gusanga kubera gukoresha credit card cyane, ashobora nko kuzagira nko mu mwaka ugasanga afite nk'ama trips 3 yagendera free. Rero utu tuntu mugomba kumenya aba VIP. Mugasaba rewards credit card
nta kindi ngewe uyu munsi nabimenye naragiye nari mfite isanzwe credit card nyirebye nsanga ntifite rewards ndagenda ndayibasubiza ntabwo niriwe nifungisha ntacyo nayikoze ndacyagifite ariko kirabitse ndababwira nti mumpe rewards credit card sanga credit union yanjye yari yifite hanyuma bampa reward credit card neza ifite amafaranga iyindi yari ifite ubu rero niyo nkoresha kandi buri gihe nikoresheje mbona ama points nshobora kuba naguramo ibintu nshobora kuba nakoramo vacation cyangwa nshobora kuba nahamo gifts abantu banjye ni ukuvuga ngo buri mwaka nshobora kugira easily ibihumbi 50 muri points nshobora gukoresha ibintu bitandukanye nituzabona umwanya nshobora kubereka ukuntu babikora nkoresheje telefone yanjye nkabereka ama points ukuntu akora so please nimushakishe rewards credit card rero nuko rero AbaVip ubutaha rero tuzavugana kandi kantu gakomeye nimushaka ko tukavugana n'akantu kitwa FTA program. Izi FTA program ni zitwa Family Development Account. Izi ngizi ni z'abantu bashobora kuba bafite really low income niba uri eligible urayifunguriye account ari saving account ikiza cyayo ishizemo igihumbi ariko ayo mafaranga agomba kuba ari ayo kugura inzu imodoka cyangwa se ikintu gifite akamaro cyangwa se amashuri ishizemo igihumbi aba bantu bashiramo ibihumbi 4 bamatching amadolari ane kuri buri dolari ushiramo hanyuma noneho ukazayakuramo ukora icyo kintu tuzabiganira ubutaha nimwifuza ko tubivuga kuri FTA program ni gahunda yo gufasha abantu abakeneye ubufasha kindi nacyo ku mabanki ndangiza mugiye mwitonda murebe yuko amabanki yose mubitsamo afite iyi ntuza ari FDIC ni ukuvuga ngo afite insurance ya federal government iki ni ikintu gikomeye kugira ngo hagize ikintu kiba amafaranga yanyu muzayasubizwa ni ukuvuga ngo rero iyi niyo banking 101 niyo mufite ikibazo cyangwa se mushaka ko twaganira ku bindi bibazo please write comment hanyuma tuzabonane ubutaha God bless bye bye